ikaze nanone kandi bakunzi bacu ba Isano TV official tubahaye ikaze aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi aho muri hose mwiyumve mikaze. Murabizi tugaruka ku mutekano, politike na diplomasi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane, tugiye kugaruka ku makuru avuga ku nama yari bube uyu munsi, ndetse tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru iyi nama uyu munsi itabaye. Hari umunyamakuru wacu uhatubereye, uri kuri tele, tugiye kumuhamagara atubwire uko aka kanya byifashe ndetse nuko ibintu bimeze ubu tuvugana. Turaza kugaruka no ku kindi kintu gikomeye cyane, ku ngabo za SADC ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tuvugane n'umunyamakuru wacu uherereye hariya. Jean Paul, uraho umeze neza? Ndakumva neza cyane Josiane ku Isano TV official. Ibintu bimeze neza cyane, izuba ni ryinshi ahangaha kuri ligne defo cyangwa se ku rubuga rw'imirwano. Yego, turi dukurikiranira izi nkuru zo muri Kongo, muri Eastern Congo, Kivu, Nord Kivu, amakuru abagenda azamuka ari menshi cyane. yego Jean Paul, reka twizere ko nawe aho uri n'ubwo izuba ari ryinshi cyane umeze neza. Uyu munsi turihuta cyane. Uyu munsi hari hateganyijwe, uyu munsi turi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Hari igikorwa gikomeye cyane cyari buze guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi buriho, ndetse na M23. Ngira ngo ugiye kubitunyuriramo utubwire ukuntu aka kanya byifashe. Ese iyo nama yabaye uyu munsi, izi saha, uyu munota imeze gute? Jozi, uyu munsi byari byitezwe ko haraza kuba inama cyangwa se haraza kuba imishyikirano. Yego, hagati ya Kongo Kinshasa ndetse n'umutwe urwanya iyi leta ariwo AFC bare M23. Akaba ari umutwe ufite igisirikare ariko nanone ukagira n'abakadire politike mu by'ukuri, uyu Colonel Nanga ndetse na bagenzi be. Ikintu kiriho rero uko ibyo biganiro cyangwa se iyo nama itabaye mu by'ukuri, kubera ko M23 mu by'ukuri ku munsi w'ejo yasohoye itangazo ivuga ko itari bujyeyo, mu gihe rero Kongo cyangwa se imiryango mpuzamahanga Nations Unies yafatiye ibyemezo bikakaye, nako n'umuryango bita Union Européenne wafatiye ibihano abayobozi ba M23 ndetse n'abasirikare, harimo n'abasirikare b'u Rwanda. Bakavuga rero ko muri icyo gihe bari kwitegura ibiganiro, delegation ya M23 yari iyobowe n'uwo bita Mbonima, ndetse yari igizwe n'abantu 5, yari guhaguruka Goma, Kisoro muri Uganda, Kampala ndetse ikisanga Rwanda muri Angola. Bivuze ko nyuma y'uko M23 imaze kudesida kuri bugende ibyo byose biri bube, Jozi, icyabaye nuko M23 yahise isohora itangazo ko yatakwa, iri kwatakwa mu bice byayo, kandi n'ubundi wari uzi ko Amerika yashyize icyo bita CCLF. Yego, ubu rero ibyo biganiro bitabaye. Gusa delegation ya Kongo yari kuyobora iyo yari yanagezeho deja, iyobowe n'uwo bita Jean Pierre Bemba, minisitiri wa transport. Uyu Jean Pierre Bemba akaba ariwe muntu uri kugaba ibitero, uri gutegura ibitero hari i Burundi ngo bizarangiza M23. Ni ibitero nabonye bite ngo irangira rya M23, aho ku bufatanye n'ingabo za South Africa, za hariya muri South Africa, n'ubundi bari bari gutegura urugamba rwo kuba barangiza Kongo, bariho M23 rero ngo yaba izarangirizwa i Burundi. Jean Pierre Bemba akaba ariwe rero ngo warugiye uyoboye iyi delegation. Mu by'ukuri ukabona ko ibiganiro nta byabaye, gusa ikiriho ni imirwano, kuko ubona ko biyemeje kurwana impande zombi. Uko M23 nyuma y'ibyo ngibyo yazengurutse umujyi wa Uvira, dore ko andi makuru yagendaga azamuka avuga ko ngo bazarenda baba bari gusonga mbere bashaka kuza kwicubita uyu mujyi wa Bukavu. Ariko nanone muri Noro, umujyi wa Walikale cyangwa se centre ya Walikale, M23 ikaba isigaje ibirometero hafi 18 kugira ngo igire
bagere muri iyo santere ya Walikale. Urumva ko amahoro muri Kongo ni imirwano, nta by'ibiganiro birimo, kandi urumva n'ibyo biganiro biba ingingo ku meza agenda ateye akajisho. Ese ubwo leta ya Kongo ubwo M23 niba yari ifiteho dosiye ivuga ko amatora agomba gusubirwamo Tshisekedi yibye amajwi, urumva iyo ngingo bari kuyemera? Iyo ngingo ntabwo yari kwemerwa komeza ibiganiro. Urumva ko n'abasesenguzi benshi n'ubundi bavugaga ko niyo ibyo bihano bitari gufatwa na Union Européenne, n'ubundi niyo nama harimo bamwe bari kwihagurukamo batishimye kubera ingingo ziremereye, kandi na Kongo na rest ingingo ziremereye zivuga ko ngo M23 igomba kuva mu bice byose yafashe, yarangiza kuva mu bice byose yafashe ikarambika intwaro bakajyana ahantu muri kantonoma. Urumva nanone nk'aba bantu bamaze igihe barwana bagafata imijyi imeze gutya, bagafata Bukavu, bagafata Goma, bagafata ibibuga by'indege, ibyo bintu nabo ntabwo bari kubyemera kuko ntabwo ari abana kandi ikintu barwanira barakizi. Ese Jean Paul, hari indi gahunda yaba ihari nyuma y'uko ibi biganiro bisubitswe, cyangwa se hari indi gahunda yaba isimbura iza gusimbura ibi biganiro? Hari indi gahunda waba wumvise, cyangwa se hari indi gahunda waba uzi yaba ihari ishobora kuza gusimbura ibiganiro, cyangwa se hari amatariki yandi aza kuza wumva arimo aratangazwa ko ari buze gusetingwa akazaganirwa azashyirwa kuri uyu munsi w'ibiganiro? Nta kindi gihari uretse ko bari buze kurwana rwose. Ese mu mboni zawe nk'umunyamakuru urabona ibi ngibi by'uko iyi nama itakibaye bisobanuye iki Jean Paul? Bisobanuye imirwano. None se bisobanuye imirwano kuko n'ubundi ibi bintu Thierry gusaze kuba hafi. Yego. Thierry muhaye breaking news. Yego. Uraza kubisoma kuko anga bavuga ko abantu bitwaje intwaro bateye ahantu, bateye uyu bita John Butabaza muri guru ahangaha ni mu mujyi wa Goma ahantu bita Keshero. Yego. Thierry aze kugufasha kugira ngo ibi bintu tuze kubibwira abantu, cyangwa se nawe abiguhe kugira ngo ubasomere ibi bintu. Ndabona ari biri mu rurimi rw'igifaransa. Thierry aze gufashe gusa gihe cyo kubwira cyo nta byo kuvuga ngo umutekano n'ubundi bagomba kurwana, kuko noneho urabona ko bahinduye direction. Nanga aravuga ngo hadi Kinshasa turwane paka tugere Kinshasa, kubera ko bagiye kugera Kisangani ni wabo wa Colonel Nanga. Mu by'ukuri ubona ko niba bari bufatiye Walikale abantu ijoro ryakeye batangiye guhunga uyu mujyi bawuvamo kuko M23 yari mu birometero 18. Ubona ko Walikale ni umujyi w'amabuye y'agaciro, hacukuramo iyi miryango yose ishinzwe gucukura amabuye, amakampani yigenga. Ariko ikindi wamenya uyu mujyi kono nawo uyu mujyi ugoye, ibaze ko Ububiligi bwatanze drone 10 z'intambara zo kugira ngo barwane kuri uyu mujyi wa hehe, kuri uyu mujyi wa Walikale, kugira ngo utaza gufatwa Josiane. Urumva bya bindi umukuru w'igihugu yakomozagaho ku Bubiligi n'iki, urumva ko Ububiligi buracyafitemo akaboko. Ububiligi nibwo bwatanze izo drone 100. Yego. Urumva ko ibyo byose ni bya bintu bakomeza kumenyegeza umuriro mu ntambara. kandi nanone ukabona Kongo yazanye abamilisiyoneri barakubitwa, izana ngabo bitwa ngo ba Black Water, izana abo bita Bahibu, izana abajiet barinda perezida barakubitwa, izana cyo coalition yitwa ngo Wazalendo barakubitwa. Ubu ikigezweho gihari hano Igoma, wenda bavuga ko nka Wazalendo bahani Igoma bakubitwe cyane banabona isomo, ariko ahantu bitasindi Kivu haragoye. Umunsi w'ejo twagarukaga kuba Zarendo 10,000 byaje kuba birwana. Amakuru rero ahari nuko M23 icungereye imisozi ya Kaziba muri Sud Kivu muri territoire ya Walungu. Ariko nanone centre ya Kaziba nyuma y'uko M23 yari yakozemo operation ku munsi w'ejo, centre ya Kaziba yamaze kujyamo abo bita Wazalendo. Abarundi bayitaruye. Yego. Namakuru ari kuri breaking, namakuru
ya breaking news ku rubuga rw'imirwano. Iyi santire ya Kaziba nyirizina nk'uko wavuga mu ihuriro muri santire abo bita ba Wazalendo bamaze kuba bongera barayigarurira. Ingabo z'abarundi zirayitarura ziri uruhande, ariko nanone imisozi ibaze ni nk'uko waba uri mu mujyi wa Rubavu. Yego. Mu 23 iri kuri Mogoma, iri kuri Rubavu. N'izindi force za 23 ziri kuri Mogoma. Urumva hari ikintu waba ufite? Nta na kimwe. Aha, aba Bazalendo rero bamaze kuba binjira muri iyi santire ya Kaziba. Ahangaha muri teritwari ya Warungu ni santire nayo iri strategique, ariko imisozi yose icungereye Kaziba, haba Rurambo, haba epfo za Murenge, mu 23 cyangwa se aba batwirwanaho bahavuka bafite imisozi. Bivuze iki rero? Hari andi makuru yazamukaga, ariko mboni yanjye ambwira ko ngo atari byo. Yavugaga ko ngo aba Wazalendo ngo babazamutse bageze mu misozi ya za Nyangezi. Iyi Kivu ikeneye gusekirizwa cyangwa umutekano uhagije, kuko aba za Wazalendo zirimo ziraza kudoginga kugira ngo zibuze umutekano. Ahangaha i Bukavu narayimbonye na video igaragaza ukuntu ngo abaturage bahungaga hano mu isoko rya Nyawera mu mujyi Bukavu. ubona ko uyu mujyi uracyarimo ikibazo, ariko n'ubundi bavuga ko gufata umujyi nk'uriya n'ubundi nta masasu yavugiyemo, utuntu tw'udutero nka turiya ntitwabura. Ariko hariya haba Umuzalendo bita Foka Mike ngo afite uburyo yoroganiza ibintu ngo kandi bikaba successful. Ibyo byose nibyo turi gukomeza kureba, kuko bakubwira ko nyuma y'aho uyu uhagarariye Abazalendo bita Justin Bitakwira yabazaniye prime, abazanira amafaranga, abazanira intwaro kugira ngo barwane isubize ibice birimo n'umujyi wa Bukavu. Abazalendo rero bararikeye babona amafaranga, no gutegereza tukaza kureba, kuko nahangaha hafi na za Uvira, hafi ya za Uvira ahantu bita Ruvu, ahantu bita kuko uva Kamanyora ukajya ahantu bita Ruvungi, tange ku munsi w'ejo Abazalendo basubiranyemo. Yego. Ku munsi w'ejo sange Abazalendo basubiranyemo ku giti cyabo, icamo umwe ngo yari umugambanyi kuri mu 23, kandi nawe yari Umuzalendo ukomeye. Uyu Muzalendo ngo niwe watangaga ngo umujyi, ngo niwe wagiraga gute, ngo niwe wagambana. Ubwo Abazalendo nyine bari kugenda bikuramo abantu babona bababangamira kugira ngo bagere ku rugamba bari gutegura. Byose urumva ko nibyo ngibyo biri kuvugwa, gusa turi kuri tele kugira ngo tugende dukurikirana n'andi makuru ari kugenda azamuka agira imishyikirano. Ariko ndakeka wumvishe imbwirwaruhame ya perezida w'u Burundi. Nayumvise nayo, nagira ngo uze kwitugarukiraho gatoya, aho yaganiraga n'abakristo bo mu itorero rya niba nibuka neza, ni itorero rya Vision of Jesus Christ, niba nibuka neza. Hababwira ngo ibibazo bafite rwose intandaro ngo ni igihugu cy'u Rwanda. Yongeye kwiko mu Rwanda nyuma y'uko mu nama y'ejo bundi rwose hari na bamwe mu Barundi, harimo umudije ukomeye cyane wasabye ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Rwanda. Yego, uyu mugabo arimo aregegeza umuriro, ukuvuga ngo niba wagiye gusenga wagasenga, ariko ntujyana amagambo hariya ngo baravuze ngo igisirikare ngo cy'u Rwanda ngo kirakomeye, ngo urazi igisirikare mfite. Nubwo wenda ibintu abasirikare b'Abarundi twabonye ahantu hose bagiye bakubitirwa, yego twarabibonye, muremure bakubitiwe za Musheki, bakubitiwe ahantu bita za Ngungu, bakubitiwe ahantu hose za Nyabitwe, bagiye bafatwa amatekwa n'aba b'ejo bundi. Yego, ngo aba basirikare bafatwa amatekwa b'Abarundi ngo ni abantu bafata ngo bakabambika impuzankano z'Abarundi, bamara kubambika impuzankano z'Abarundi ngo bakarogotwa, ngo bakabavugisha amagambo. None se niba ari abo bantu Ndayishimiye avuga ko igisirikare cye gikomeye, abagore b'abasirikare baje hariya ku kigo cya gisirikare hariya kuri commanding center mu mujyi Bujumbura, baje kubaza abagabo babo bagiye, abo bagore bafunzwe 64 barafunzwe, baje kubaza abasirikare babo amajya n'amaza n'irengero ryabo, abagore barafunzwe. Rero biriya Ndayishimiye avuga u Rwanda rwageze muri Kongo rubazanira akaga, u Rwanda rugeze i Burundi rubazanira akaga, ari byose ni amagambo adakwiriye umuntu nk'uriya w'umuperezida.
umukuru w'igihugu ni ukuvuga ngo bumvishe ko mu Burundi ngo ni igihugu kiri nka paradizo ngo kiratemba amata n'ubuki ngo abantu bose bifuza kuba mu Burundi none Nigeria niba gitemba amata n'ubuki gute yiyambuye kuba umurundikazi akaba umunyarwandakazi agasaba ubwenegihugu w'igihugu cy'u Rwanda none niba igihugu gitemba amata n'ubuki kukiva impunzi z'abarundi cyangwa aba bantu bose bakora mu tubari b'abarundi babaye impunzi kubera imibereho y'abakubise bakajya gukora mu tubari kuki batatashye ngo bajye gukora i Burundi ahangaha ukibaza abakuru b'ibihugu harimo Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora kuba batekereza ko yenda ibibazo byabo bizakemurwa n'amagambo ariko hagati aho ibimenyetso byinshi bigenda bigaragara. Jean Paul, mbere y'uko nkurekura ndagira ngo ubanze ugire icyo utubwira gato ku itariki 13 z'ukwezi kwa Werurwe 2025 abakuru b'ibihugu byo muri SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubu butumwa no gucyura vuba abasirikare babaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu Kuboza umwaka wa 2023. Kuri uyu munsi Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo, yatangaje ko ingabo ziri mu butumwa bwa Afurika y'Amajyepfo SADC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zidahita zitaha. Ese hari impamvu yabyo wowe uri kuri tere wabuzi cyangwa uracyabikurikirana uraza kuza kubitubwira? Nabonye ahubwo impamvu ari kuvuga ko zidahita zitaha bari muri process yo kumenya ngo ese ziratahana intwaro cyangwa izo ntwaro zirazisigara muri Kongo. Nibyo ngibyo kuko nabonye n'abavuga rikijyana muri South Africa babaza ati izo ngabo niba ubutumwa bw'amahoro bwararangiye bagiye ko zidataha n'ikimwaro baribaza twite aba bantu baratahana intwaro barataha imbokoboko. Urumva ko nibyo ngibyo bakiri kunegociya na South Africa bari gutegura uburyo nyine aba basirikare babo bataha ariko bagatahana intwaro ariko ukibaza niba ikibuga cya Kavumu kidakora niba ikibuga kigomba kidakora izo ntwaro bazazinyuza he bazazitahana gute? Nabyo nyine ni ibintu umuntu areba ugasanga abakurikirana ibingibi by'intambara ugasanga impamvu South Africa iri kubitinza menya hari ikindi kintu yaba iri gutegura kuko yagiye muri iyi mirwano yariye irwana yo 23 irabapfukamisha irabatsinda. Rero ndi ubutumwa bw'amahoro bwararangiye mu by'ukuri igisirikare cya South Africa kigahungira muri MONUSCO kishoye mu ntambara kikarwana ni ugutegereza barimo baranegosiya nk'uko banegosiye mu itangazamakuru biri bafotore n'abasirikare bagiye mu butumwa bw'amahoro bagatwikirayo. Ubwo byose nibyo bari kunegosiya tuzagenda tubireba ariko nayo 23 yo barakubwira ngo wabyutse mupiga unamucaca niba utsinze umwanzi wawe ugomba kugira gute kumusaka cyane. Izo ntwaro yakoresheje igomba kuzitiga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Numva ari ibyo twavugana kubera ahantu nihengetse mu by'ukuri kugira ngo nkomeze tere yanjye kugira ngo tubundi tuze kongera kugaruka mu makuru yacu update icyo bita report ya ariko ahangaha iryo tangazo ibi bintu tera gufasha kubyumva neza kugira ngo uze kubibwira abakunzi ba Isano TV official. Ngira ngo turaza kuza kubigarukaho mu makuru yacu ataha. Jean Paul, bwana munyamakuru, ngushimire mbikuye ku mutima, komeza utubere kuri tere uraza komeza utugezaho ko ibintu byifashe aho ngaho ku kibuga cy'imirwano. Ngira ngo mwabyumvise rero umukunzi wacu umunyamakuru utubereye kuri tere amaze kutubwira uko ibintu byifashe, amaze kutubwira uko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko ibikorwa byakomeje nyuma y'uko inama isubitswe. M23 ikomeje ibikorwa byayo byo gukomeza guhangana no gukomeza kwigira imbere. Ngira ngo mwabyumvise yabigarutseho ku buryo burambuye, si ngombwa ko nongera kubigarukaho. Mwabyumvise icyo agarutseho ku kintu kiri kurebwa niba ingabo za SADC ziri buze kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitaha iwabo, niba ziraza gutahana intwaro cyangwa se ziraza gutaha imbokoboko. Mu gihe M23 yo ivuga ngo niba urwanyije umwanzi ukamutsinda urakwiye kumusaka. Ibyo byose turaza kubigarukaho mu makuru yacu agaruka mu kanya. Nuko nguko rero twareshyaga hagati aho turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye. Mu bafatanyabikorwa turi kumwe nabo harimo Holy Studio bakorera mu karere ka Rubavu, bagakorera imbere hepfo ya Rwanda Revenue ku muhanda wa Sansenik. Telefone yabo
ushobora kubahamagaraho ni 0788465213 ndayisubiramo ni 0788465213 bakora ibikorwa bitandukanye bagakora event bitabira harimo ubukwe inama bagakora sonorization bafotora amafoto meza cyane abantu mwese mufite abakunzi mutajya mubajyana kubafotoza rwose ndagira ngo mbabwire Holy Studio ni studio ya mbere mu karere ka Rubavu ifotora neza kandi igafata n'amavideo bakora sonorization ndetse n'ibindi byose birebana no gukora video n'amafoto meza amagufi n'amaremare no gukora affiche z'ibintu bitandukanye ibyo byose barabikora ngira nasubiramo nimero yabo ni 0788465213 ubashaka wababona akuri iyo nimero mwakoze rero kubana natwe ntimujye kuri ni Josiane Josi kama kawa kama dawa kama simba mustuni kama ndege angani kama ubongchani kama samaki magini turakomeza tubagezeho ko ibintu byifashe nuko amakuru agenda tugeraho mwakoze cyane